navê min hadiye ji mirad wên hadiye dengbêj em ji gundê Tanzê hatine em hatine gundik ji wê derê hatine gundik li wê derê mesleka me titûn datanî ez baza çûm nêçîrê Seydvan bûm çûm Seydê û min biçûkaya xwe da kiram digot bere bere min çola digot bere bere ez hatim civata min civata jî kiram got Mihemed Salihê beynatî carkê hat ba me gotin ka tu jî kiram bêje min barê şerm kir got min gava got golê viya dengbêj kî barajê derê ez biçûkum Xwedê bere bere îdî min kiram got ez hînî kilama jî bûm ez 14-15 salî û min dest bi kilama kir dengê min xweşa min hat bere bere min kilam got ez hînî kilama bûm û ana jî em li mala dengbêja ba Nîmet Alan e li Bismilê em ana xelkê Diyarbekir'in em ana li vê de rûniştînê û em ji bona xatirê ku em çend hev kilama bêjin em tên vira mala dengbêja yê em tim tên vira qunaxa me jî ev dere dewamlî em tên vira dengbêjî li ser evîna ewlî min got ser dirketina qîzka te dî ku meriv gênc e dilê meriv dikeve qîzka meriv kilama derdixe dibêje berê me ev kilam digotin bere bere kilamê kuştiya jî me gotin kilamê kuştiya nebêjin ê evîna bêjin em ana piriyê evîna dibêjin ê kuştiya jî dikarin bêjin lê piriyêm ê evîna dibêjin ser Hesênî Horgunusî berê min pir kilam ji wî kilamê wî hest kir min kilamê wî digot kilamê Hesênî Horgunusî Xwedê rehma xwe lê kana çiya rehma Xwedê di pêwî de Mihemedê Xato hevûl ba me yekî holî ew jî dengbêj bû dengbêjkî pir xweş bû û Mihemed Salihê beynatî ew tewa navî sa kiriye ew jî dengbêjkî xweş bû Xwedê rehma xwe lê ke ew jî rehmet kiriye me a kilamê xwe ji van însana hîn kiriye Xwedê rehma xwe li wan ke û ez jî Xwedê zane biçûkaya xwe de min kilam digot min ji kilama hest kir 5 sal me qediya wê ana emrê min 61 sal e yanî 10-12 salî min kilama got yanî biçûk min kilam dest bi kilama kiriye Belê elo seyranê hebûne di gênc û gênckî pir xweşik viya elo seyranê ji hakeza eyn wisa qîzik bedew viye dilê wî ketiye seyranê pir sereb aşiq bûne kirine nekirine apî qîza xwe nedayê evana ji ser hev kilam gotine û tedî dilê wan de hev da hev ser kaniya ergel çolav yê ser hev kilam pir gotine xelkê li wan godar kiriye Înca elo dikine ke apî qîza xwe nade elo lê dixist seyranê direvîne diçe çe qurûvanê qurûvanê jî herhalde ew însan jî însanî ne baş bûne tedî ku me re xwe bavê mala camêrkî gere ji me re pir baş be dilê wan ketî vê qîzikê pirî qîzikê xweşik viye radmin elo bêbextî dixewê da dikujin qîzik serê kilama dibêje hetanî ku mala bavê xwe jî pê dihesîne mala bavê jî tên heyfa wê disînin yanî heyfa elo disînin ew jî viya qurbanî dikujin werhasil miradê qîzikê çavê qîzikê da dêlin ahlu elo Lemal xarabo sibeye dilem seyrana porguj sere sibe açqa dileki size Rabera xwedê nezanin ne çeleye ne bahare mal xarabo ne payze Elo ucağı te gore merejne dravire dave cemala makulu mezna demire nave cemala viskare zor avan kafra Ez nemine sale çare şebeda mednese xurnava taxım esin bere arve xud garanti derane zemediye xwena sarı sersinge arve milleyze Ah kesek ye Xuda ne xêrê meleke rahmetine rabe caveke ve jmala bavên porkura Xuda rabe cealo kuştine Ah seyranê maye qîze nava neyara yeznemine nema nema
نما سیران کوره چابر جای شرمیا بابو برار و رشاد دار دنیای آغلو علو لما الخراب سبيدر من سيرانا بوركر باخچه بوسان میرات و خيارا ده خيارا توره خبردان دوره وان بيارا آخر مالا تكتو مرجنه ترابينه دابه جمالا معقول و جامرا دمره نابه جمالا ويسكانه زورو وان كافر قروبانا از نمینه سعال چاره شبه من دست خود تنشتا عروک خود گرانی دیرانه زمدی هر سی هر چادلی کتر مدکتی لبرینی خوابانه دوا قاما آخر سکی خدا نکر ملک رحمت را به جاوه که به جمال بابه مپورک برا خود را بیش عروک کشتنه سیرانا تما یقیز ناوا نیارا یزنمینه نما آخ نما 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 آخ سیران کوره چابر جای شرمیا بابو برای رو رشاد دار دنیای أغلو على لما الخراب سبيدري من سيرانات بوربوش سري سبيداش خاط خورخلي لا خدا بيد زانا يشب چارشبه مقديا ومنو بتا عروكي خود قلتي لا يشب شوا بنجاب خواشي مچاوه مد قلتي لمدي اسكان زورو كري 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 لغر بارود خود خفتي لا شبيني بشبانم شدام لتمنج تقياش خواشيم بجنتي مدستي خنا ما طاخم سيغم بر عروي خود قراني ديران زمدي سمير سوري سوسد نابا قولا خوينا دز جمدي کسی خدا نه خیر ملک رحمت نه را به جابه که بجمال بابه من پرکرا خود را به جعلو کشتنه سیران تما یقیز ناوا نیارا یزنمین نما آخ نما نما سیران کوره چابر جای شرمیا بابو برای رو رشاد دار دنیای کرونا گودلی مزیارت لول پردنی قدر منو شيخ وعالم جال ببراق اسكن لولو ربنو بري خدتني سي قسم نادن تركا شعبير شبلك حتى قواس كراتا متي قالوا البرخريني لول بميرني آخ ما نما 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 آخ صوزرت منو قالوا دي البري مقوار داي لو بميرتا تدري مكري قوالا وانا بارا نازوكي قدينو كريه مسكري كلو دردا صد حيفو صد يادو خاجنا چه چرکتی دسته کوتی شندو که حرامین مردی میره خراب ولد دست آدانته کشتیم لونته بردایم آخ ما نما 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 كذل بيات مليو لا قادينو أمغو أجمع أجمع
عمبار چای اتیبو نخورینه نخوشینه لو دنجه حسرتم دلالی که لیم یه فنا وسمو لو زلی لو گندین و مالین و در جنان و از کتن بخته و خود دام تجارا گازل و مجمون و دل رزی نکن دلالی که دلیم یکی رنگ از من خون شیرینه اوجه چاق و طوی لود بنگام بدا آخ اما نما کرو متر ندیم لا قادین و ایراد بیرم لود بیر نابگلوم مقدار حزنا خیلنا بین سلیمان و دیار بکر دبین و دار زیارت کنار نابه دست تاتن قبضه خنجرت خانه باب ابراهیم دابه ولن بدل گرتی تجارت نمکه چکه لوش تصار دابه آخ اما نما کرو دلگونه نه